makwamthashana osangina ngomnya othina ngomnyama kwamthashana usiphi nasiya obaya mqalukanda usiphi nasiya obaya mqalukanda uthulilwe izinqola kwaqubuka uthulilwe izinqola wadubula umagazini nina bakasomnandi kaNdaba woza ngumlomo uyangiwa kithi kwaZulu umdayisabela kwelipheshe uzalukazi zosale emanxiweni amaxhego ayokusala emzileni inhlehlanyovane kaNdaba ehlehleka futhi ngobulawayo ayithatha zonke izihlangu zombelebele nina beqhawe nina bezulu eliphezulu niphile nje bakwethu.